Mfowethu kuhamba kahle. Cha kunento ebengifuna sibonisane ngayo la. Engike ngayicabanga nje einsukwini. Ngathi mina hayi ngizwe ngize kunina sikwazi ukuyikhuluma ngoba ngiyabuka ukuthi ngeke ngabhala ngaye ukuthi sinomthelela abafana insizwe eziningi engizaziyo. Uyabona khona into esingajwayele ukukhuluma ngayo kumbe engekho iplatform yokuyi-addressa. Emasontweni amathathu adlule insizwe engizaziyo ezintathu ebeyilobola zineyingoduso zazo. Azazani lezi insizwe zafetshelwa zo3. Ngaqale ngafonela lo oqala wangibuza ukuthi na ulobola bese uyafetshelwa. Kwenziwa njani ngelobolo ungakashadi? Awukakhehli ngisho ukukhehla ubulobola nje kodwa inkomo sezingaphambili bese eyafeba ingoduso. Kuyayi kwenzeke njani and embamba oqotshweni. Ngathi kulensizwa kaZulu kuthiwa amandla endoda awapheli. Angiboni mina kuumqondo omuhle uma ngabe uthi wakho umuzi kayise bese uyaganwa and then bese uganwa umuntu ongafanele bese ebufebeni bakhe wena bese uyahamba uyilanda inkomo. Ungayilandi ngoba inkomo akuzona ezakhe, inkomo ekayihlo isuke isetshenziswe zingawinwanga. Njengoba kuthiwa amandla endoda awapheli, ungazehlisa isithunzi uhamba ulandana nenkomo ziyeke bese lo okuyina ofebile bese ebhekana nama consequences eyinquma asuke eyithathile. Ngithe ngakaligwinyi ngangifonela enye insizwa futhi nayo ibilobola nayo yafetshelwa. Inamba le umuntu asibona abangane at least lo ngiathi ngumngane othi umuntu engazana naye lo nomuntu ongaziyo nje ngokungibona masuke esihlangana wafuna inamba yami ku-inbox wangifonela wangitshela indoda ihayizi khala njengomfazi. Na into yokuqala uma ngabe khuluma ngokuthi usefebile umuntu bemlobola, into yokuqala nje aseyibuza useyibuza ukuthi kumele kwenzeke njani ngeinkomo. Ngamluleka ngendlela engiluleke ngayo lokuqala. Isizolo ntambama khona futhi ku Facebook ngi-inbox omnye umfo umngani wami la ngicelile ukuthi akunanke ngingakhuluma ngodaba. Ngi-inbox omnye umuntu ku-Facebook friend yami angitshele athi UMcineka bengithi ngiyapatanisa ngithi ngiyalobola sekubhedile. Umuntu wangifebela wachaza ukuthi ufebe kanjani. Lento yasithi hayi angibuye ke ngixoxe nani ke sikhulume lento ngoba I'm sure baningi nabanye engakwazi ukuxhumana nabo abafetshelwa izingoduso. Ngiyathanda futhi ukuthi ngikusho ukuthi I'm sure emhlabeni empilweni yendoda abukho ubhlungu obudlula ukufetshelwa umuntu osuku usumazisile kini usumthule kubantu bakini wazi wayixhumanisa imindeni kwakhona ubuhlobo bexhumene ngento esuke ihlanganisene nobabili bese invite ama families igcine ngasalona uthando lweni nobabili kugcine sekuwuthando lemndeni emibili ekusuke kwakhe ubuhlobo obuhle phakathi kwayo. Ayikho into ebuhlungu engehlela umfana ozamayo njengokufetshelwa ngoba abafana abaningi abanye abanendaba nokwakha imizi. Kunabafana esebalahla vele ithemba ngokubuka impilo ephila namhlanje. Kunabantu abangayimisela ukugana. Ayikho into ebuhlungu edlula ukuthi wena ke na uqala uthi uyaganwa. Uqala
mhlambe kwi-group yabangane nibawo 5 akekho noyedwa ukhuluma indaba yokuganwa uthi mawuqala nje wena uthi uyaganwa bese uyafetshelwa. I'm sure ubuhlungu balokho mhlambe buyalingana nobuhlungu bokufela umzali. Sizothini ke la ngifuna ukuya khona, ngifuna ukuthi ngithi ake sinuka amakhwapha thina abantu besilisa. Uyabona bafowethu sibadala masingaka, akekho umuntu oqala ubufebe ngoba eseqome wena. Ngeke ngayibhala lento le. Ake sizame bafethu ukubahlolisisa abantu esifuna ukuphemba ngabo imizi yobaba, ngoba inkinga yethu asihlolisisi. Bafethu lento yokuganwa ngiyafuna siyithathe serious. Baningi abantu besifazana abakhona kodwa abangayona imaterial ukuthi ungakhanda ngabo umuzi, futhi kwabona lento yokugana engekho kubona, kodwa athi mangabe kubuka wena ekuthanda afford izinto nani nani uyikhuluma lento ukuthi uyafuna ukugana bese eba available for lokho, kodwa enhlizweni yakhe akanayo into yokuthi engakhanda umuzi. Bafethu ingakho phela sikhule kuno aunt esikhule bengaganile. Akona wonke umuntu ofanelekile ukuba gane, sikhule kuno aunt abangaganile baze bafa bafele emakhaya. Not that babe ngahlangana nabantu besilisa, babehlangana nabo abantu besilisa, kodwa ngikholwa ukuthi amadoda aye nehlo lokwazi ukubuka ukuthi lo sibanibani lo wakaMcineka ngeke aza ukhanda umuzi bese engagani egcine engagananga umuntu. Kodwa kule generation yethu sekujwayelekile ukubona abantu beganwa abantu abangafanelekile into ekhona. So ngiyathanda ukuthi lento ngiyikhulume yokuthi bafethu ake sizame ukubhekisisa. I know ukuthi umuntu uyakwazi ukuyifihla, umuntu uyayifihla umlobole uziyomshada kwesinye isikhathi eyifihlile umnjalo bakhe ungaboni. Kodwa kunento kumina ningicorrect mangi wrong bafethu. Uyabona umuntu osuthanana naye iminyaka emithathu afebe ngalonyaka, ngisho ngabe kuthi usushadile na, ngenze example, uma ungasuhlale naye phansi lo oyi-victim umbuzo ukuthi njengoba umbali enza lamanyala enza kuwena usumbambile, waqala nini lezi zinto azenzayo? Ayikho into akwayibona, even usamshela ukuthi lo muntu akekho right, kodwa wena wawusuyinika ithemba lokuthi uzoshintsha, uzokubalela izinto ozothwala izandla ekhanda, uyibuza ukuthi pho waqhubeka kanjani. Once waqala ukubona ama red flags, zama ukucabanga bese uthatha inqumo ezifanele. Umuntu nomuntu nento, ngihleze ngisho umuntu nomuntu nento bafethu ekhulumayo kuyena. Into yokwakha umuzi into esensitive ngendlela exaka ukwenza bafethu. Akunakwenzeka uziyomlobola umuntu ungazange umbone ukuthi ubolile. Bafethu lokho ngingabeka imali phansi. Akunakwenzeka ungadlisiwe uzohambe uyomlobola umuntu ungazweni ukuthi ubolile. Uqala ukubona ngoba nakhe esebanjwe esigigabeni esithize bese kuyima uqala ubona ukuthi hawu ngaze ngasilobola isifebe. Bafethu akwazi kubanjala, singakhohlisani ngani zakwethu. Ngicela singakhohlisani bafethu. Umuntu uyaqala ayiveze kuwena ni, angithi phela lento yokuvela komuntu, umuntu uvezwa idlozi. Umuntu angavela nibuka imovie, khona into abake bayenza ijoke yabona, kuthiwa umuntu wesifazane ubuka naye imovie,
umuzwe ethi mhlawumbe ikhapuli yaxabana umuzwe ethi hawu mana le ntombazana ayimbulali ngani umyeni wayo kuzikwazi ukuphila ngokukhuleka yenza 1 2 3 useceleni kwakho and hayi ukuthi uyajoka akajoki lento ayisho lento ngisho ukuthi umuntu uyaqala iveze bafowethu umuntu iveza kusamshela bafowethu uma ngase uhambe uyohlala namakhapula divorceile uhlale nami ngokuhlukana bese uyabuza ukuthi njengoba nihlukene nje whatever nikubangile esekunarrative uyambuza ukuthi ngicela ukubuza nkosazana uPinki lento ekudivorcise umkhwena wakho uqale nini ukubona ukuthi umkhwena wakho uyihlathi kanje ukuthi umkhwena wakho ubole kanje lento uqale nini awujule and ngicela ukukhuluma iqiniso kumina uzokutshela ukuthi yazi esangishela wakwafika kumina wangixoxela 1 2 3 wakwangixoxela ukuthi yena i-ex yakhe yakamvulela icala because wayekhomba ngomese kumbe wayisika nje kancane ngomese kodwa baby yayingijwayela kabi phela nami yazi ukuthi kwangena imessage umfana oyishela ngingasi uyayishela whatever reason azoyibeka ngase ngimuthi nje ngomese kancane hayi ukuthi ngamgwaza yena usehamba yongivulela icala utshelwa umuntu lapho okushelayo noma osenithandana naye why ungathukeza umuntu wesifazane ukuthi lo muntu lona okwazi ukuphatha umese asikaze ngawo umuntu wesifazane uzohlulwa yini kusasa ukwenza ungcono ngani wena kunaleya ntombazane uma ikwazi umuntu wesifazane ukukusikaza ngomese esikaza i-ex yakhe ngomese efuna ukuyigwaza wena ungcono ngani kune-ex yakhe umuntu bafethu umthatha umazi ukuthi unjani umuntu umthatha umazi ukuthi unjani kodwa bese kuba uwe ozakhela ithemba lokuthi hayi uzohamba shintshe but bengifuna ukukhuluma nama victims angaphumelile obala ngoba mina nginalabe ngibaze abasaphumela obala abafetsheliwe sebeyolobola ukuthi bafowethu indaba ikuthina bafethu silobola abantu abangafanele and akusikhona ukuthi asikwazi lokho bafethu ake sibe serious ngokukhanda imizi yobaba ake sibe serious ngokukhanda imizi yobaba imizi yobaba awuyikhandi ngezinqe ezinkulu oyibona kumuntu wesifazane awikhandi ngamabele amakhulu noma ngamalips amakhulu imizi yobaba bafethu ngeke siyikhande ngisho nangenkomo emnandi ngeke ngisho ngabe kuthiwa umnandi ukubhubha akuyona into ozokwazi ukukala ngayo uhlobo lomuntu okufanele ukhanda umuzi wakini ayikho into efana naleyo ngeke bafethu ngiyaphika awudecide ngokuthi lo muntu wesifazana unukamnandi unezinqe ezinkulu unjani bese udecide ukuthi uzokhanda ngawo umuzi bafethu ngicela mina ngibona ukuthi yithi singayihloniphi imizi yobaba ngicela sikwazi bafethu ukuhlonipha imizi yobaba ukuze bakwazi ukuyiqhenya ngathi sikwazi ukuthi uma ngabe siyozingela sifuna abantu abazokhanda imizi yabo kufuneka uhlobo olunjani labantu ngoba lento yokukhanda imizi yobaba bafethu akuyona inganekwane ukukhanda umuzi bafethu ngenye into ukukhanda umuzi enye into uyabona ukuba nentombi ozothi mawuhamba nayo ezabangani bakho sikushayila ihlombe sikhala ngezinqeza ukuthi ipakishile kwasha kwacima kanjani sikuvuma ukuthi ushayile kwasha kwacima kanjani bese nawe ngokuphukuphuku bakho bese uyadecide ukuthi hayi kusho ukuthi ngoba nakho uvunywa abafethu engihlala nabo la ekhoneni kusho ukuthi unkosikazi ngempela ngihambe ngimlobole ngiyokhanda umuzi 3 months later aqala umuntu afebe noma engafebanga akwenze lezi zinto ongazange uzuyibona mina ngibona ukuthi bafowethu imizi yobaba yithi singayithathi serious
awukwazi ukuthatha i-trophy girlfriend bese ucabanga ukuthi uzoyiconvert ibe unkosikazi. Umuntu wesifazane ngeke aconvert wena umfaka ubufazi uhlangane ngenaye bese ucabanga ukuthi uzothi mangabe uhambisa izinkomo bese uyamconverta abe nobufazi engazange abe nabo ubufazi kwasekuqaleni. Lento engiyikhulumayo ngiyacela ukuthi nithathe serious bafethu ngoba izinto engiyifunda kuma inbox ami bafethu uma ngase nizibone zifiksele yazi zikwenza ukhathale kodwa kuyona yonke into kwangifikela mina ukuthi no abantu abanenkinga yithi ithena ama out asikho serious asikho serious bafethu ake sibe kusukela kusasa yisonto kusasa kusukela kumuntu ofuna ukulobola ofuna ukukhanda umuzi bafethu ngicela sibe serious ngento esiyibhekayo bafethu ayikho into ebaluleke njengobufazi kumuntu osuke kufanele abe umfazi ukwazi ukuqaphela uma ngabe uhlangana naye uthi noma uwedwa uthi hey uyazi uma sibani bani unabo ubufazi uhlezi wedwa ubufazi abufako wena bafethu ngiyacela bafethu ngiyacela bafethu ngiyacela and bafethu akekho umuntu ozoguqulwa inkomo akekho umuntu osifazana obuhlaza ozoguqulwa izinkomo ukuthi abe enye into ukuthi ahloniphe ngenxa ukuthi usuthe yomlobola bese yaguquka ayikho lonto le enangu umbeka kahle manyathi ubufazi bukumuntu yena self ubufazi bukumuntu ngeke bufake uwe bafethu ngeke umconvert umuntu osifazana ongenabo ubufazi bufake kuwe ngeke and lento yobufazi ukwazi ukuyibona njola ukwazi ukuyibuka angithi phela lento yobufazi ibenefit esinayo bafethu ile ukuthi thina sizalwa omama ebebegana obaba ngingekhuluma ngomama wami ekhaya ngikhuluma ngomama ebebegana obaba ngisho endaweni ngisho ehlotsheni angithi bafowethu thina sine benefit ukuthi thina sile generation ebabonile abafazi ukuthi into enjani asifana lezi ngane sizalayo ekuyizona ezoba senkingeni ngoba asazi izoziba abafazi zobe zibabone kuphi thina abafowethu sile generation ene benefit ukuthi sibabonile abafazi bobaba thina sibonile obaba beganiwe siyazi ubufazi into enjani sababona oba thina ubudoda siyabazi ukuthi into enjani ubufazi siyabazi into enjani asina excuse yabo le notion yokuthi umuntu esifazane uyakwazi ukuyifihla nani chu anginjalo umuntu uyakwazi ngisho ngayifihla bafethu umuntu uma ngabe ezenza into engasiyona uyaphahluka nje bese kuba wena ozenza ngathi awubonanga kahle ucifihlo ebafethu ufifiyele ucifihlo uzothatha inkomo zikayihlo uyolanda umuntu ozohlala la ekhaya ucifihlo ucifela nihlo ngeke ngithi bayekeni abantu beni mani bathanda senibabona ukuthi baneyinkinga kodwa angithi mina iba novalo niyazi ukuthi ekukhuleni kwami kunemizi nalapho sengifikela eThekwini kube nabantu ebebeshadile bagcine behlukana indoda ihamba ingabuyeli kuyena kodwa futhi manithi niyayitracer hayi ukuthi ibhungukile hayi ukuthi iyajola even iyaphuma umshado wabohla waphela umshado indoda yangabuya yini na irealization ukuthi ubonile ukuthi ngashada umuntu wrong lotho ziya exist kufike la ukuthi kuphela isinqumo usithathe late kodwa ubevele lobo umuntu obhedayo wahlala nayo yonke lento kusho ukuthi umuntu ophuza ukunquma bese kuba imali inquma ke umbone lalela uboni kunemizi la ngakini amsho ikhona kunemizi obaba bakhona
enikhule bengekho kodwa bephila behleze ilungwini behleze egoli umakoti wakho nekhona indoda ingabuyi kodwa futhi kuzwakala eThekwini ukuthi hayi ukuthi uhleli nomfazi akahleli nomfazi hayi ukuthi ubhungwile ukushutha udlisiwe noma wehla wenyuka nezifebe la eThekwini kubaqwayisi cha ukuthola ukuthi uyaso right. Ngiyacela ke bafowethu ngiyacela lento sijule ngayo ngiyacela futhi kube conversation esizoba nayo lapha esihlala khona ngokuhlukana nabantu esixoxa nabo kodwa isimo sibi bafethu insizwa ilimele bafethu insizwa ilimele and bafethu ngiyasho I know abukho ubhlungu bafethu obudlula ukuthi usho kini ukuthi nansi imbali uthi usushilo bese yafeba abukho bafethu ngiyacela kodwa bafethu njengoba ngisho ukuthi bafethu bhekisisani maqhawa kithi bhekisisani isimo sesiyabheda la eminyango siyabheda bafethu siyabheda i-social media iyona evene yaqeda ke khona ubhala ukuthi mawuzogana umfazi akabe graduate asebenza abemnandi angithi yabona ke iyona inkinga esibhekene nayo ubhala esicicici okungathi iyona inkinga esibhekana nayo ke leyo ukuthi mawuthatha umfazi criteria ibekayo wena ubeka ukuthi akube ukuthi uyigraduate umnandi kwasho wacima kanjani uzokwakha umuzi kayihlo ngalonto leyo bafana bakithi engathi ngake ngihlale phansi ngani mina nginibhaxe ngemvubu nje hayi Nompilo Nyathi nathi silimele I know ukuthi Nompilo I know nabantu besifazane balimele ngiyakwazi lokho and bangixoxela bangibhalela into eziningi balimele ngiyavuma kodwa into edathi ngikhulume ngabantu besilisa ngoba kunala abafana abawu3 abasuke bakhuluma nami wena Nompilo njoba ngisho ukuthi kuyazwela Nompilo uma ngabe umfana esethatha inkomo kayisi waye naye emzini womuntu bese umuntu esifazane lonto angayithathi serious ibe umdlala aqhubeke ehambe lala bume ezazi kodwa ukuthi useyingoduso ngiyazi ukuthi silimele macala ngiyazi abantu besifazane nilimele nani nokwenu ngiyazi ukuthi nathi ezamadoda sinezinto zethu esizenzileyo kunina kodwa sikhule thina abantu besifazane benomsesane sikhula abantu besifazane belesabi ihlazo ukuthi sekufika abantu ekhaya bazothi uqeda uphuma wena uhambe yolala namadoda abume ubone ngathi nelungelo lokwenza into efana naleyo hayi kunzima bafethu angazi ake sicinganeni and uyabona lento ukuthi izoqhubeka ibe umkhokha nje kakhulu kodwa ake sizame ukukhokhelana bafethu ake sizame ukukhokhelana njengoba ngisho ukuthi ngiyafisa ngathi kungane platform yokwazi ukukhuluma abantu bakhulume yabo obheka uthi lo umfazi uyacushwa kusukela kudala angikwenzele nje into ngeke uzuyikholwe lento okhuluma ngayo ukuthi umfazi uyacushwa into zakudala leza mhlawumbe zayicishe zibe right kudala awungitshele kusiza ngani ukuthi ulobola umuntu umcupheke umcuphele ukuthi umuntu ozolala naye agule noma benjani alale naye ke acupheke ngendlela acupheke ngayo kodwa alale naye bese efika shiya ukufa kulomuntu osifazane ukuthole ukufa kumfazi wakho noma kwengoduso yakho oyicuphileyo ahambe lo ayoze lapha ilumbu lelafika lithola lana sikhuluma ngecharacter ukucupha umuntu awukwazi bafethu awukwazi ukukhanda icharacter umuntu awukho umuthi ongashintsha isonakali uma ngabe umuntu kuukuthi bevele umbhedo bafethu umbhedo ngeke uzumshintshe ngomuthi angithi ningabacupha abafazi benu mani kholelwe into enjenganalezo kodwa mina ngimi ngento eyodwa ukuthi icharacter yomuntu awunakuyishintsha kuphela into ongayenza
ukuyithobisa ndlela thize kube ngathi unovadlwana kodwa uzophutshuka ngoba uzophutshuka. Angikwenzele example, yazi ukuthi umuntu wesifazane kuyenzeka athandane nesosha limtshela liyabulala nezibhamu na yonke into oqhamuka usibanibani amshele athi mayimshela azi ukuthi uthandana nomuntu oyisosha ophatha ibhamu ezinkulu nani odubulana mhlawumbe nanezidumbu zakho uyazazi aqhubeka aqome khona kunjalo mangabe beqoma lento yabo bethi mangabe bejabula bethi bona thina singamadela kufa. Uyabona masingabanjwe iyabona into elethiza spark kule relationship yabo ukuthi bona bangamadela kufa lento abayinza ngaphuma ngisho isidumbu. Uyabona into esenza kungafiwa mangasathole engasiqeda ngenhlamvu sife I relationship yabo idrive yilokho. I-relationship abidrive yilokho lento yokusabisa into ukhiye la ile show nompilo. Uyabona bafethu ningayikhohla lento. Uyabona nompilo nyathi. Uyabona lento ukuthi umuntu ukhuliswe kanjani. Bafethu ukhiye mawuhleli nentombi hlala nayo uzama ukunderstand ukuthi lo muntu ukhuliswe kanjani. Lento yokukhuliswa uyabona nje mina anginenzele umzekelo. Uyabona mina not khona konke kodwa ezintweni ubaba wamatokwana nimazi nina kodwa njengoba nibona mina nibona yena mhlawumbe nibona u90% wakhe. Mina ngiyumphumela womsebenzi wakhe ekwazini ukukhulisa indodana yakhe. Kungebe kuyona yonke into kodwa mina ngiyumphumela kalunguzile uma indlela akwazi ukungikhulisa ngayo. Njoba nibona mina nje kuphela bese kuba khona izinto zami nokudelela kwami engitheme sengibona ukuthi okay senginakuhlaza ngiqale ngiyabo kube khona izinto engifuna ukuzenza ngendlela ethize kodwa I-character yami u90% wayo indlela mina engikhuliswe ngayo. Lo xolane nimbonayo umphumela wezandla ikalunguzile nomatokwane bezama ukukhulisa ingane yabo abayizalileyo. So umuntu lento ukuthi ukhuliswe kanjani bafethu iyo. Uma uhlangana nomuntu isikhathi esiningi uhlangana nabazali bakhe. Uyakwazi ukubona abazali bomuntu kuye ngisho sebashona. Uyakwazi ukubona abazali bomuntu kuye. Uyazi ummiso indoda noma umfazi ummiso uxoxa naye. Uyazi ngisho ulimo olimini. Uyakwazi ukupick up lo muntu ukuthi lo muntu uphuma ekhaya elinjena. Umfana othuka inhlamba ngisho ngabe kuthiwa uyayibhala umfana othuka inhlamba othuka abantu wenze yonke into ongenalo ulimo olungasukile yonke lento le isekhaya. Uyazi bafethu mina ekhaya kwangavumela ukuthi futheke ekhaya ukuthi futheke egcekeni. Mina ngakhula ngingavumelekile ukuthi futheke go on ngikhule lonto ingavumelekile egcekeni ufutheke. So ke thina bafethu esibabonile obaba noma sayibona imishado yabo sabona kugonena sakwazi ukubona abafazi ukuthi yini irresponsibility yethu ukukhanda abanye abantu. Asikhandeni bafethu abafana sikhanda amantombazane azoba ngcono ngoba njengoba ngisho ukuthi thina sizozama ukuthi sibe amadoda. Sizozama ngezathu sokuthi sakwazi ukubabona obaba. Abantu abasenkingeni bafethu ilabe sibazalayo. Bazoba amadoda baba bafazi beyibone kuphi lonto leyo. And into ebhlungu lezi ingane esizalayo zizozalwa ikwazi ukubona onina bethweka ko TikTok zibona ngoba lento izobe ikhona. Angazi mina ngazi ukuthi laba bantu bazokwazi ukukhulisa abantu abanjani bekwazi ukuthi babhede phambi kwabo. Yabo kunohlobo labafana olukwazi uma ngabe shela intombazane uma ingafuni kumqoma yethuke. Mlandele lo muntu uzalwe ekhaya njani.
ayithukela ukuthi ayifuna ukumqoma, ayisho ngengaka inhlamba ukuthi ayifuna ukumqoma. Uhlobo labafana likhona. Uhlobo labafana likhona. Konakele anganoma ngize ngathi yazi ngize ngathini bafowethu ngize ngathi ngibizo umprofeti Mageja lapha ekubandleni lakhe eMaritzburg ngathi mina I think ifocus yethu njengamanje kumele ibe kubantu besilisa izingane lezi no 14 izona esengakwazi ukuyishintsha ngoba azikoni kulukhuni ukukhuluma nomuntu ovele osebhedile engathi singabathola bengakoni bese sibafundisa sibagrume yabo bakhule athe khule uqonya vele usenesikole anaso. Hayi but kunzima bafethu kunzima kodwa ke akukho kudlula ukubambisana bafethu sizalwa namantombazane nathi emakhaya azizama ukukhulisa amantombazane sikhulise nabantu besilisa laba basenombono indoda senombono naye kube khona umuntu akube nabantu abawu3 ayibekela bona ukuthi bayi project yakhe ukuthi abakhulise ngendlela kwesisikhathi ngekhulisa umuntu wakini kodwa lo muntu okholelwa kuwe. Bengifuna ukudlulisa nje lelo laka bafethu ukuthi bafethu nina enzolobola nenilobolayo njoba kuzoshaya uDisemba nje ngiyazi abakhongi bayaphuma ngoDisemba nje ayino abakhongi bayaphuma. Ngicela uyibuza ukuthi lo muntu oyomlobola izathu zakho zokumlobola ziyizo yini ufanelekile lo muntu ukuthi uzokhanda umuzi kababa wakho ngaye ubaba wakho waziwa uwe wena